Buri mwaka IMF, ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu, gisohora raporo igaragaza uko ibihugu bihagaze mu bijyanye n'ubukungu. Hari raporo bakora yiswe World Economic Outlook. Tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bifite ubukungu buzamutse kurusha ibindi muri Afurika. Igihugu cya mbere gifite umusaruro mbumbe uri hejuru ni igihugu cya Afurika y'Epfo. Ese ni ibiki bituma iki gihugu kigira umusaruro mbumbe uri hejuru cyane? Reka tubirebe. Iyi raporo ikurikiranwa cyane ku mibare yerekana uko ubukungu bwa Afurika buhagaze, ariko kenshi abantu bibanda ku mibare gusa bakibagirwa kureba ibiri inyuma yayo. Afurika y'Epfo nk'igihugu cya mbere nk'uko namaze kubibabwira, gifite umusaruro mbumbe wa miliyari 427 z'amadolari. Ushobora kwibaza uti ese inkomoko yayo ni iyihe? Afurika y'Epfo ifite urwego rw'imari rwateye imbere duhereye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ikungahaye kuri zahabu, diyama n'andi. Mu mateka yayo ubukungu bwayo bwakuze cyane bitewe n'ubucukuzi bwa zahabu na diyama. Ikindi gice ni cy'inganda zikomeye zitunganya ibyuma, ibiribwa, ibinyabiziga n'imiti n'ibikoresho bitandukanye. Ariko kandi ibigo byinshi by'imodoka mpuzamahanga bikorera muri Afurika y'Epfo. Ikindi gice cyateye imbere ni urwego rwa serivisi z'imari. Urwego rw'amabanki, ubwishingizi ndetse n'isoko ry'imari n'imigabane niryo ritunga cyane igice kinini cy'umusaruro mbumbe w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Umujyi wa Johannesburg ni kimwe mu bice bikomeye mu by'ubucuruzi n'imari muri Afurika. Urwego rw'ubuhinzi narwo rurakomeye kuko bahinga ibigori, ingano, imbuto n'imizabibu bihingwa byoherezwa mu mahanga. Ibi bihingwa byose bikoherezwa mu mahanga. Ubukerarugendo muri Afurika y'Epfo ni urwego rukomeye kuko abakerarugendo benshi basura iki gihugu kubera inyamaswa zo mu mapariki, inyanja n'ahantu nyaburanga. Bityo ubukerarugendo bwinjiriza iki gihugu amafaranga menshi y'amadevize. Igihugu cya kabiri muri Afurika gifite ubukungu buteye hejuru cyane ni igihugu cya Misiri. Ushobora kwibaza ngo bo ubukungu babukomora kuki? Reka tubirebe. Misiri ibona umusaruro mbumbe wa miliyari 317 z'amadolari buri mwaka. Iterambere ry'iki gihugu rishingiye ku mishinga minini nka Canal de Suez n'ubukerarugendo. Canal de Suez ni umwe mu miyoboro y'amazi ikomeye ku isi. Amato ava i Burayi ajya muri Aziya cyangwa ava muri Aziya ajya i Burayi ayinyuramo, kandi Misiri ikishyurwa amafaranga y'ubwikorezi. Ubukerarugendo Misiri ibukuramo amafaranga menshi. Misiri ibona abakerarugendo benshi bagiye kureba za piramide, ku buryo ubukerarugendo buyinjiriza za miliyari z'amadolari buri mwaka. Iki gihugu kandi gifite peteroli na gazi, ku buryo bacukura peteroli na gaze karemano cyane mu nyanja ya Mediterane no mu butayu. Ibyo bicuruzwa byoherezwa mu mahanga bikazana amadovize. Ikindi, Misiri ifite ubuhinzi buteye imbere. Uruzi rwa Nili rutuma ubuhinzi bushoboka mu gihugu kinini kigizwe n'ubutayu. Bagahinga ipamba, umuceri, ingano, ibigori n'imboga. Urwego rw'inganda muri Misiri rurakomeye cyane kuko Misiri ifite inganda zitunganya ibiribwa, imyenda, imiti, sima n'ibindi bikoresho mu bijyanye n'ubwubatsi. Bityo amafaranga ava muri ibyo bintu agatuma igihugu nacyo gitera imbere. Abaturage benshi ba Misiri kandi bakorera mu bihugu byo hirya no hino, ku buryo amafaranga bakorera amenshi bayohereza muri iki gihugu akazamura umusaruro mbumbe w'iki gihugu. Nigeria niza ku mwanya wa 3. Umusaruro mbumbe w'iki gihugu ahanini bawukomora ku bwinshi bw'abaturage ndetse no kuba bacukura peteroli. Ariko se ni ibi gusa? Nigeria ni kimwe mu gihugu gicukura peteroli nyinshi muri Afurika. Yaba peteroli na gaze bitanga igice kinini cy'amafaranga yinjira ava mu mahanga nk'amadovize. Ahantu henshi hacukurwa cyane harimo akarere ka Delta do Niger. Nubwo peteroli itanga amafaranga menshi, ntabwo itanga akazi ku baturage benshi. Igice cy'ubuhinzi butunze abaturage benshi muri Nigeria. Bahinga imyumbati, umuceri, ibigori, ibishyimbo. Ibi byose bigatanga amafaranga menshi ku gihugu. Ikindi gice kizanira ubukungu Nigeria ni ubucuruzi n'ubwikorezi, kubera ko iki gihugu gifite abaturage benshi. Ubucuruzi bw'imbere mu gihugu burakomeye. Urugero nka Lagos ni imwe mu mijyi minini y'ubucuruzi muri Afurika. Ikindi gice gitanga amafaranga muri Nigeria ni ibijyanye n'ikoranabuhanga. Kuri ubu Lagos ni umwe mu mijyi ikomeye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane ubucuruzi bukorerwa kuri internet. Ikindi, Nigeria ifite inganda zikomeye zitunganya ibiribwa, ibinyobwa, sima, imyenda ndetse n'imiti. Ntabwo wavuga ku bizamura ubukungu bwa Nigeria ngo wibagirwe ibijyanye n'amabanki, ubwishingizi, itumanaho, kuko bitanga umusanzu munini muri GDP y'iki gihugu. Igihugu cya kane na Algeria ifite GDP ya miliyari 285 z'amadolari. Uribaza ngo bikomoka ku kirero? Algeria ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku mutungo kamere muri Afurika. Ubukungu bwacyo bushingiye cyane kuri gaze karemano, kubera ko iki gihugu kiri mu bihugu bya mbere byohereza gaze karemano mu mahanga. Ariko iki gihugu gifite na peteroli, kubera ko ifite ububiko bunini bwa peteroli mu butayu bwa
bwa Sahara. Peteroli na gaze bigize igice kinini cy'ibyoherezwa mu mahanga, iki gihugu kigahita kibona amafaranga. Ubuhinzi nabwo bugize ubukungu bwa Algeria. Iki gihugu nubwo kigizwe n'ubutayu, ubuhinzi bukorerwa mu majyaruguru hafi y'inyanja ya Mediterane. Ikindi iki gihugu kandi giteye imbere mu bijyanye n'ubwubatsi n'ibikorwa remezo, aho ishoramari ryinshi rikorerwa mu bijyanye n'amazu, ibitaro ndetse bigatanga akazi ku baturage benshi. Igihugu cya gatanu gifite umusaruro mbumbe uri hejuru muri Afurika ni igihugu cya Maroc. Ushobora kwibaza ngo ubukungu bwacyo bushingiye ku ki? Maroc ni kimwe mu bihugu bya Afurika byashoboye gutandukanya ubukungu bwabyo n'ibindi bihugu. Ubukungu bwa Maroc ntibushingiye kuri peteroli cyangwa gaze gusa, ahubwo bushingiye ku nkingi nyinshi zirimo ubukerarugendo. Maroc ni kimwe mu bihugu bisurwa cyane muri Afurika, aho nka ba mukerarugendo basura imijyi nka Marrakech, Casablanca n'iyindi mijyi itandukanye. Ubukerarugendo bwinjiriza iki gihugu miliyari z'amadolari. Ubuhinzi nabwo ni inkingi ikomeye mu kuzamura ubukungu bw'iki gihugu, kubera ko bahinga amacunga, imizabibu, ingano, imboga ndetse n'ibindi byoherezwa mu mahanga. Bafite kandi phosphate. Maroc ni igihugu gifite ububiko bunini bwa phosphate ku isi. Iyi phosphate ikaba ikoreshwa mu gukora ifumbire. Ikindi kizamura ubukungu bw'iki gihugu ni inganda z'imodoka. Maroc ni kimwe mu bihugu bifite ibijyanye no gukora imodoka muri Afurika ku buryo buri hejuru. Ikindi kizamura ubukungu bw'iki gihugu ni ibijyanye n'uburobyi. Ikindi gikomeye kizamura ubukungu bw'iki gihugu ni ibijyanye n'ingufu zisubira. Maroc yashoye cyane mu mashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba no ku miyaga. Igihugu cya gatandatu gifite ubukungu buteye imbere ni Angola. Abantu baribaza ngo Angola yo yazamuwe n'iki kugira ngo igire ubukungu buri hejuru? Angola ibona umusaruro mbumbe wa buri mwaka wa miliyari 141 z'amadolari. Angola kandi ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku mutungo kamere muri Afurika, kandi ubukungu bwacyo bushingiye cyane cyane kuri peteroli, diyama, kubera ko Angola ni kimwe mu bihugu bikomeye mu bucukuzi bwa diyama. Ikindi kizamura umusaruro mbumbe muri iki gihugu ni uburobyi. Uburobyi nabwo buri mu bizamura ubukungu bw'iki gihugu, kubera ko iki gihugu gifite inkombe ndende ku nyanja Atlantika. Uburobyi butanga akazi n'ibiribwa ku baturage benshi. Urundi rwego ruzamura ubukungu bw'iki gihugu ni ubucukuzi bw'andi mabuye y'agaciro. Angola ifite kandi zahabu, ubutare, umuringa kandi n'amabuye y'agaciro atarabyazwa umusaruro bikwiye. Muri rwa rutonde rw'ibihugu 10, Kenya iza ku mwanya wa 7. Kenya yazamuwe cyane n'ibijyanye n'ubucuruzi. Murabizi ko Kenya ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba gikora ku nyanja. Bityo kuba Kenya ikora ku nyanja ni kimwe mu bizamura ubukungu bw'iki gihugu. Ariko se nibyo gusa? Reka turebe ibindi. Kenya ibona umusaruro mbumbe wa miliyari 136 z'amadolari. Ni ihuriro ry'ubucuruzi muri Afurika y'Iburasirazuba rishingiye kuri serivisi n'ikoranabuhanga. Ubukungu bwa Kenya bushingiye ku ki? Kenya ni imwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye kandi butandukanye muri Afurika y'Iburasirazuba. Ntibushingiye cyane kuri peteroli, ahubwo bushingiye ku nzego nyinshi. Serivisi z'ubucuruzi harimo amabanki, ubwishingizi, itumanaho, ubwikorezi n'ubucuruzi. Nairobi nk'umurwa mukuru wa Kenya, ariko kandi ni n'umurwa mukuru w'ibigo bikomeye by'ubucuruzi n'imari muri Afurika y'Iburasirazuba. Hari kandi urwego rw'ubuhinzi rufatwa nk'inkingi ya mwamba mu bukungu bwa Kenya, aho byoherezwa hanze cyane harimo icyayi, ikawa, indabo, imboga n'imbuto. Kenya iri mu bihugu bya mbere ku isi byohereza indabo nyinshi mu Burayi. Ubukerarugendo bwa Kenya kandi narwo ni urwego rukomeye, kuko ba mukerarugendo basura Kenya kubera inyamaswa zo mu gasozi n'ahantu nyaburanga. Ikindi gice kizamura ubukungu bwa Kenya ni ikoranabuhanga. Inganda kandi muri Kenya ziteye imbere, bafite inganda za sima, iz'ubwubatsi ndetse n'ibindi. Ikindi gice kizamura Kenya ni kijyanye n'ubwikorezi n'ibikorwa remezo. Kenya ni irembo ry'ubucuruzi mu bihugu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Nk'icyambu cya Mombasa ni kimwe mu byambu bikomeye muri Afurika. Igihugu cya 8 gifite umusaruro mbumbe uri hejuru muri Afurika ni Ghana. Ghana izwiho kohereza zahabu, kakao ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko se nibyo gusa? Ghana ntabwo ubukungu bwayo bushingiye kuri ibyo gusa nari mbabwiye, ahubwo banafite inganda zikomeye mu bijyanye no gukora imyenda. Ariko kandi iki gihugu kinakataje mu guteza imbere ibijyanye n'umuco ndetse n'ubukerarugendo. Igihugu kiza ku mwanya wa 9 mu kugera umusaruro mbumbe uri hejuru ni DRC. Iki gihugu gifite GDP ya miliyari 98 z'amadolari. DRC yagiye izamuka cyane bitewe n'amabuye y'agaciro nka kolba, zahabu ndetse n'ibindi. Igihugu kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu bifite umusaruro mbumbe uri hejuru ni Ethiopia. Abenshi muzi ko iteye imbere mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Ethiopia umusaruro mbumbe w'uyu mwaka wari miliyari 109 z'amadolari. Ahanini ubukungu bwayo bushingiye ku buhinzi nk'inkingi ya mbere.
bahinga kawa, ingano, ibigori, imboga n'imbuto. Ethiopia kandi ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi byohereza ikawa hanze. Urundi rwego ruzamura ubukungu bwa Ethiopia ni mu bijyanye n'inganda. Intego y'iki gihugu ni uguhindura ubukungu bukava ku buhinzi gusa bukajya no mu nganda. Ikindi kintu kizamura ubukungu bw'iki gihugu ni ingufu z'amashanyarazi. Ethiopia ifite imigezi myinshi itanga amahirwe yo gukora amashanyarazi. Ingufu z'amashanyarazi nazo ziri mu bizamura ubukungu bwa Ethiopia. Nk'ubu Ethiopia ifite imigezi myinshi itanga amahirwe yo gukora amashanyarazi. Urugero ni nka Agra Ethiopian Renaissance Dam, imwe mu mishinga minini y'amashanyarazi muri Afurika. Ubwikorezi bwo mu kirere nka Ethiopian Airline ni imwe mu ndege zikomeye kandi zunguka cyane muri Afurika. Ifasha igihugu kubona amafaranga ava mu bukerarugendo no mu bwikorezi mpuzamahanga. Mwiyumviye rero urutonde rw'ibihugu 10 bifite umusaruro mbumbe uri hejuru muri Afurika. Igihugu cyawe se utekereza ko kiri kuwuhe mwanya? Twandikire muri comment.